twanji awulinga muze bamushika kuri umwe mwata nguvulungu ukeza hamene mu kabinete ye bali ni asawalo ngo yakahanjigenyika nawo mwe mahede majipeli senta yengota vumbi anangusikumana vumbana muivule walwa kishukuna nyuri nchilagenyo mwiza katamunuka makano kamba ze munda meya kana meneka administrador wa Kahemba mwanangana Serafin Mubanga Jose Munda kana bengwenye Jose Munda kana bengwenye Atubivanga nawa uloga na mona yami Embuli kuzuola mina mona mukweze fapu Kwili sasa njimunate meya mkwashe gama Ngwehe gama ubite mulinge na wa milimo Amuna maha ubite kumana tumba hamawe Bite wali dogele Taxista wa Kahemba kanu meneka chikolo kuri meya munda mbamba muri kondo zeni kwa teni chunda chikolo nyatweswa zeni na kwase Kahemba soboluke baselu na chunda chinene chisoboluke chibishefu wa taxista DJ kamumeneka kuri Jose Munda kana bengwenye Jose Munda kana bengwenye Munameneka separa mdona mobeti kavula mine mandombo jami yeswe azi alikuze kamba kuzaba mariniko kamba isuwa sidoni mata Anastazi nyana yewa yeswe kavula mine Cecile Lunda kuda kamba director mwenye mwana kwetu Ngunza Michele Pangu azi akichasa Atweso alikukwilu kanu meneka kunikamba munda meya ngomoyo unji nyali mahambintu mwenjila mwendvile ali mahakamba muloji ali machifameso ibumba ambumba kakinka mayanga yeso ndaga makaji mwenye Yena mkweze wa yako ibi Babose ese hakunyingika Wazanga kwe kulia makunzo Niwe mutondo mugu makuna Muzemu woma ika mukalya Sonije labada yena nishikuwe Wasa isi nichikunzo labadenye Mwetango mweyanga yaya kuyamu kusuza ifu Yahoro kena mukandao chinganda ngali Chinganda ngali yesu wa muwana mbaye Yakote hemeya hanga tuze tuleshima Wayangu tameyo wanakawa kenya msakuru tfungu Kumara mutula mukali mchinganda ngali mamu kuchwa mukavuma chizi Hakuza kuchunda na kubanga ngo ngulamba ngusulu utaiva mutu ngwe chizo Ngana ngali kufunana wakulishi Utemeya hanga tuze tuleshima Mukufuna yamwana kawa kenya utula kumsamlia Hahindu wasamlia kako kwe Zato amaja la shima Chinganda ngali wase chengunda na kuchunda ngwe chizo walinga Nimetanga niwe ndela muyambo wana kashitwa Kandapo ngufungula kutamba kamba ngo nayuka umwandu talatalaka nawe nikamiza kwafu hali katu yakusaisa mutu Kamba Kambembo Deni Itata Shama Nyonga Pastor Yeso Mukamayala Nanumeneka chikolo Yali basha kusenga nikajiji Kambangu tutulumina Lukunda Sangu Willy Mwant Kamande Shete Zavu Costa Rokos Meya munda katunga mwana musawulimo Mchunda za chizainga wa ukuluje Chizainga ukaza jofu mazuwa manzuwa ya munda Mutajige Mukasemu goji Yeti
Isaac Mwasanza. Meya Munda anameneka mwanangana wa kultura kamba Antonio Izumbo uno musaurimu tambula kumeneka cha Meya Munda ni atu yesu azinokanakana kuze kultura Edson Wanuke, Juji Sachishika, Abreu Benvi, Hermenegildo Gabriel, Angel Rodrigues, Denise Zarmando, Yann Gaspar, Diretor Manuel Oliveira, Azevedo Tamba, Elias Samuala, Anonoke Samula, Saka Zul, Hilary Ouwe, Gonçalo Masanga, Ana Malunga Boyo, Miramba Mangeli Mitambula Moyo. Agoti nameneka kama Gisela Chasso Kachibie Reida Gostei Ngoma Udweshiye ni kukwilwe ngoma Muchimba ngameye ngoma Uma chimfunde ngoma Chimfunda mwe wayanve ngoma Mama kwimbe ngoma Kulula dishe ngoma Munda Gege Waswana Mbaya, Paulo Francisco Mafuka,